गरेको छु। माता पिताले जन्म दिनुभयो, गुरुले दिनुभयो ज्ञान, सरस्वतीले बाणी दिनुभयो, कर्म दिने भगवान। गर ईश्वरको याद पर विद्या सफारौ, इलाम सिक्दा जति दुःख आइपर्छ सबै सौ। सरस्वती मैया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी, हंसवाहन संयुक्त विद्या दानं करो तुम्हें। प्रथमं भारती नाम द्वितीय अंश सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसवाहिनी, पंचमं तु जगन्माता, षष्ठं भागेश्वरी तथा सप्तमं चैव कौमारी, अष्टमं वरदायिनी, नवमं बुद्धिदात्री च, दशमं ब्रह्मचारिणी, एकादशं चन्द्रघण्टा।